Alhamdulillah ya Allah, ki paling sehat. Abah ki bisa alako, bisa nyari nafkah kangkui keluarga, pun bisa ngirim nak foto sebagai pondok. Muka-muka bulan setajida tak sampai utang boleh ya Allah. Untuk yang belas Allah, pengaturan abah. Dek rum masih bisa ngirim anak pondok. Ayak tanggal lakuan kalau nggak dia. Iya menemu ambulan. Ya keberadaan ya kayak sepena. Ya Allah, cuma ada ajunan abdi ngarep ben pasna. Muka-muka anak sebagai pondok ada ben pengaturan abdina. Bisa ti anak si Alem, si Soleh. Tapi si Arab abdina pagi. Ting abdina panggil sarang ajunan ya Allah. Aduh, dah alen. Kelukik mulia. Edimat. Di, apa tar? Dari dimba di? Di biasa tar, dateng nabuk tenggang. Lama kun be, ya kita bilang be ide di. Belah nak. Nasib orang yang udah tak temu. Siapa tahu orang agak derua, bekus ya junan Allah. Dua pagi ki. Orang agak derua. Ya alam tunjuk bayi sangsara apa boleh ya akhirat. Itu yang nak aku terus sama nama Ramadan. Oh iya, tina lanjut dulu. Kabin lah kau jadi cong. Nah kan agak ruwah nak. Ada tanda nemu orang tak oleh berokah. Ada iya, Mat. Ku tak iya tar. Masa keluaran pondok lepak kun agak ruwah. Oh diin pakun miskin. Dua apa nyaman pun benih kening belet je deh. Wah jeling roh. Saya lewat aku tengah nanti lah sekodel. Iya bener kaki jadi Mat. Ya kita dengan jiku. Menjiku ruah padang jauh oleh berok di pondok. Coba abis jiku sedia. Roman Raja, andi mobil, lakuna nyaman. Ya padang aja oleh berok ke jiku ruah. Ambo nak. Apa bentar je. Ini pasti ada fitin ban orang awam. Aduh, panas kena. Mata ada sandi rokok sekali kan. Apa sah? Saya ngajak laku rasanan bayi kan. Aku orang minyak kapi. Begini nolong orang bawan. Aku orang kuncai lebih kapi. Bening kok bun. Budi man matar-tar tinggal cara sanan bun. Apa bayi sekerasan kan? Bun cak anak-anak andi. Coba seni benih. Kembali lagi. Din jangan tahu le broker dari pondok kebun. Ulah no di miskin. Mun jigun jangan oleh broker dari pondok ke. Ulan bereng mulai dari pondok ke panasung soki. Ongkuan iman. Yitar. Iya bun.
Waduh, dia anggapan sesalah. Bro, kereta okor katunya ban jabatan. Beni bulan soki ban miskin. Deki bulan molen di pondok soki, pai kocak oleh broka. Mon molen di pondok miskin, pai kocak kening tola. Dia salah. Bro, kerja bisa okor dari kelakuan. Lebih bagus apa anja? Aku negara yang lain apa anja? Wah abes edir wah. Selain orang yang bagus, ilmu naki ia malaki, malay na kena ngaci, ruwa si kocak berokah, si aku negara yang lain, si kocak khairun nas, anfa'uhum linnas, sekus bagus semono seria, si aku negara yang lain, magi soki munta aku na. Cek rokun bro kebun, ekon mat norkan 5.000. Nak kana ngelemis. Ibalay reki adel-del. Tapo tak jawab dukun Islam. Ayo Jong, baca doa Jong. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billah Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. bagus. Ayo setia Lulu Benadel. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Bagus. Ayo Jong, Robert baca Jong. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Lahu kufuwan. lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Robert lah para tahu lah. Ayo setia Salman baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerobentain kok ya. Alif, Alif, ba, ba, ta, ta, sa, ta, jim, jim, ha, ha, kho, kho, dal, dal, zal, zal, ro, ya, ro, ra, asod, jod, asod. jod, Benih ecot dong, asod. jod, Abot setengah, abot. dod, Mani dot na, abot. dod. Akan tok kaki na. Si Buni. Ada. Ake lacong la uduk kala nak. Ada abu rabu langker na. Sadaqallahul adzim. Cokop nasi malam mangken. Tina lanjut lagi lekuk malam. Kalau mulai kape. Bagus. Ya Allah. Ternyata tak gampang malah anak-anak ngaji. Untuk yang bersabarongku. Aduh. Engkau was ingat katangku dalam sengaja ringkok ngaji. Mak kisah ui. Ulah aja habis sedih.
Jadi emak kabar buat nangan. Karo apa kok saya kebeli oleh. Cek kok tadi paham. Untuk yang tenggang rowo beko sambil ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lengki kalau sekejap atas. Nikahi, tikal magi sekone. Ampun. Gula benih orang bermain. Gula edi mau datang sampean. Kakek cong. Edi. Kok sanggup bermain gak kena. Lura. Dari di mana kakek cong. Mampu lu napa hale badan. Sobung ya. Gula benih keng lebet. Keng abit tak cabis. Cek teron na cabis. Oh. Iya nak. Alhamdulillah nak. Kaki ki enggak kan kok. Lura. Encan kakek malai nak ngaci ku. Engke ya. Sekone. Anan tetangga kak Disa. Alhamdulillah. Ilmu ria. Maka sekone sepenting manfaat ke abang tidi. Bermanfaat ke orang lain. Engke ya. Abtina tak oleh pun apa ya. Cuma kak Dinto. Tenggang oleh Natani. Iya nak. Kelangkung ya. Mulai oleh nomor 10 nak. Sepenting ria silaturahmin nak. Engke ya. Abtina nyon cokop. Mak aja, mak gak buru gelu. Mak tak begila si Ahmed. Abtina ki ala aku ya. Jadi ngabtina orang tani. Itin na cong make orang tani. Kelakuan dia apa boy. Sepenting halal. Insya Allah barokah. Amin. Kitikal ya abtina terus. Pas terus sih nak. Yentos gelu ya. Pak bedarem kerem dinyain. Kayak anak rem kerem dari nyain. Beki kebinin ya. Ampun ya. Jek galak cong. Ada tang sedekah. Engke ya. Matur kesoon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh. Deh. Apa go? Ayah deh nak kau jode.
Apa go? Dari di mak kaki deh. Di tengah habis go. Itu lima kiai. Jaman kaki deh. Ceringnya kakak di TV tak cukup. Makin ntar aja habis. Tantra tak boleh do iya go. Tak boleh lupa ke gurun nah. Makin de remah aku ruruah sengaja ringkok ben kaki. Ya kun guru lip alip kan deh. Kakek waga orang lamba. Justru ji sekocak guru tolang. Guru pertama sengaja ringkok lip-alipan ben kaki. Setia lakar lebenya orang selopa ke guru tolang. Bagi naga kaki ben jiguri ya. Oh di indah cokop. Harus sepesekut aja habis ke guru tolang. Luar deh. Di mak kau lebar aja. Melih deh. Enggak go. Tak meleh. Paringnya kiai. Ini apa gede? Saya habis. Ngapa sampai oleh beras apa? Ini betenggang serok. Sering kok tandi pole. Aja habis sepese tak andi. Ayah eding betenggeng. Oleh beras sesak loh. Mengkok ban kaki aja habis. Ini beras sesak. Ulah oleh dua loh. Ayo ntar aja habis laku. Iya go. Nyaman jadi mah ibah aja bisa bareng laku. Iya mayu. Di mayu kena kok mulia. Kok pernah kia lah aku. Iya mayu. Orang kita acara ya. Ya ada majigur ya. Jangan telah habis ke tu lima kiai. Tak dentek bergulak pas tak lum datang. Apa? Mayu loh semangat loh. Lima ayo go. Ini mah beras go. Mayu. Meleh kementerian alasis benda mode. Oh iya nyaman. Ayo. Assalamualaikum Mas Jigo. Ngobeng apa? Ngobeng beras dua. Beras kenapa Pak Jigo? Haus Pak. Oh yang kini Kak bedah Ibu di. Dong kaki dong. Baik ya beri. Lagi butong ibu. Udah gitu. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaki go. Engki kiai. Oh iya nak marah tojok kapi.
Ayo aja kotor karena tak jepok saya bersihin. Ampun kayak tak apa-apa. Beri kan cara kaki dan kok cek bunga nanti nak kan nak enggak kan kok. Saya ya. Siapa kok ya? Edi, iya Edi. Edi beri dan Oh, oke guys. Tak menikah guys. Di beri tabang kiban gula. Pas mau habis dari gak itu. Pas gula terus habis seban Isra kayak itu. Alhamdulillah. Mantaran ki paring nalancang umur kapi. Amin. Kaki apa kalau aku setia go? Jangan orang kaki setia si Jan Soki. Oke kiai. Dan gula bisnis. Alhamdulillah paling sukses. Monisro apa kalau aku? Same kiai. Cuma ini sambil ada gang genteng nggak itu. Kain itu sekolah kiai. Tadi itu boleh kiai. Barakallahu lakuma. Ini mantaran paring sukses kapi ya. Amin. Amin. Atina nyo cukup kiai. Isro mau lagi ya. Angki. Aduh, deh makna. Kita nemu deh. Sering santri serona bang aja mengarah aja mata pak kese-kese. Ada jan santa. Ngereng was terus kiai. Oh iya, dan tos dulu ya. Pak bederem kerem dirinya ini kabinin. Gu, anak kiai nggak lapar pasti ya. Iro, dusak kemarin dong. Boleh rezeki. Tak ada di rumah. Iya dia. Kau tandi apa? Ruandi dari ya. Arya yang polan Edi beri leole. Ini saya nggak ya. Kebela kebinin nah. Salam kau dari nyain nah. Oke. Nyon cukup guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, Gu, apes gu. Ayo. Tak sesuai harapan. Tadi sih temu tangi betenggeng dia. Ikan tak becer kiong. Tadi mereka terus. Agak jigu bani serolo. Go. Apa bun? Ya. Ya tujuannya. Jadi mapai kan? Coba kalau kuna jalan mololo. Tabun, lesoh. Mangkan je lagu aja dan malay tak lesoh. Duk lagu. Mun muang goceng kerja buang kalau bisa pen lah.
buang ke pasar deh. Ngeser koceng. Magak begoceng kaki wah. Ah, benih koceng rebun. Tenggem. Kan wila sa tegang-tegang kaki gua. Ku tak di. Lanceng ceretan. Jadi nama lanceng ke cerita gua. Karena setiap cerita dia pakun beda hikmana. Engkau beri benisro ketun ben edi pun. Nongkol peres. Biko tinggal tanya akin. Caan. Dia tinggal habis di tilam kiai. Biko tanya aki ke edi. Nyambi apa di? Dan nyambi tenggeng ya kau. Terus gua. Teting ko arempek benisro pun. Mayu ro acabis. Awa edi ngi betenggeng pas oleh beres sesak. Ulang kok mun ban kaki ngi beres sesak pas oleh dusak. Terus gua. Ya kaler pun. Mak tuh keng dusak. Bi kiai pah bi tenggeng edi pun. Tompes. Mangka namun sedekor apa ikhlas gua. Iya bun. GP tenang orang ikhlas bentak ikhlas gua. Ki alam tunya sarang Allah le papadeng belisnya. Mangkan sapun-sapun kalakuan riego. Parlo itu ora ikhlas lillahi ta'ala. Male anilai ing beda ya duna Allah Subhanahu wa ta'ala. Diruwago ni betenggang oleh beras karena atina ikhlas bentulus karena Allah. Kakiriban Isra ni beras oleh tenggang karena idasare ate sepamri bentama. Sambi kaki bon Isra di lawa di incokom. Masa ki minta ke kurun si malilip alip pelamba. Tak ada porong.